Pinia bang nili nali tumafan Karbi language labangso a course certificate course of admission aputhak labangso video long nali tumphana phan pachini pon ikpo lapen kai kia sonali tum klarda galam bang labangso video long si thekpon long ikpo tangte aprang si kardom kadu kave Karbi teach 2.0 YouTube channel long kilangara do anafan stami nali tum jong si labangso YouTube channel na anta subscribe relang plte ke chinghon pen subscribe igon lapena dunghes tame belarjan thekloi odak stame nali tum berpon igdenon lalo polde monon pinili ajad update le labang so YouTube channel long abus tame nangli tum mobile long an notification na le penali tum birta karjulong da prang fanno tangte pathiak pen labang so admission aputhak le non lang pononang mate chithan ponon labangso admission notice aputhak le nali tumla screen along thek ponong pon dangni long do advert notice allo Office of the Program Coordinator Center for Studies in Karbi Language Dibrugarh University mate Difu Center Difulo the pendak notice bang peklang pon lo notice ka peklang pon bang kala son lo nali tumla screen along thek pon long ikpo admission notice the admission to the 6-month certificate course in Karbi language for the July to December 2023 batch Lapan start from 4th July 2023 until seat is filled up. Admission form is available at institute office. Lalola sining kehang kacharli dunining kehang mate labang so course ke dunining kehang atum da a course bang ke 6 month apano July pen December an lapen nali tum la 6 month complete lo pula certificate course lo certificate long ikpo Karbi language certificate lapen admission bangke asit la bangke full pay tik bangke admission bangke dak py pup sida ke tok pon lo lapen admission of form ai hui bangke nali tum office long mate la bang so institute long dam pensin nali tum humri dam iknang policy a form bangke long ikpo lapen hala bang so a form long lok pen ka fill up that pen ko PPC certificate abang ke pidon nang jima labang so puthak le non lang pon lo nang la pen certificate ki pipon nang bang ke dak nali tum thek ponong ikpo necessary papers number 1 long bang ke last examination pass certificate xerox copy la pen number 2 long bang registration card of the university la ta xerox copy lo form with his her pass ko so pensi ke pass ma labang so university certificate nang po la pen number 3 abang ke admit card nahi HSLC ke pass admit card la ta xerox copy la pen number 4 alang bang 3 copies of passport size photo la an bang ke nang litum documents dia ekta a form alogot nang litum pinang po ki jogdam nahi adim la bangke nangli tum Center of Studies Dibrugarh University le mate dak address nangli tum ke pipon thek ponong ikpo address bangke la athaksi do iglo nangli tum labang so dim dam pen nangli tum labang so form bangke endam ignang pola pen labang so dak ki pipon an a documents bang nangli tum xerox ponsi pidam ignang pola pen photo bange pak thom nahi coloring photo lapen admission date bang dak 4 July pen si chengpon no lapen last date bang da mention pon pe la seat jong se full upulte admission da close po la se labang so frang nan le tum jong apply don igon ning khang abang phu mate abang phietum 6 month weda course bang ke lapen certificates tamen tum long ikpo Karbi language certificate bang ke lapen ki tokpon bang la son hello lapen dak la an important bang ke avelo lasinali tum labang so aput a video ta an ma share on share ikon nali tum jong sining hang hening dogde pulote mane ingnot baini alang li tum phan kinang so ta thegi mine mate karjulong le pen dokok ta hai mine lasinali tum labang so video ka an ma share on share ikon Karbi ANGLONG aras tame duigo lapen pelang iknang kadu kavits tame lapen pinia video long banili nali tum han la short information mate short notice na wan piglo lasi pini video long bang ni la ansing ton jong jidat pula pen pena puthot ka preg update mate ka preg video long le chingki chithan pon thunang mate lang pon thunang
Tangte domi thakmi kadu kavi Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang ra do anaphan stami nilihin pen kardom. To change your